Hello, channel lo lom le ve kacho tun chum video a chanin I FOXTALE how skin care hi review pa in karon soi fia dona man kop chi lo te le chi sang ka tyang enge in combination nge thok chak tyang te ka shat ang le ka experience atang le o ka shat ang ani chu chu karon soi dona mani khan FOXTALE khan in offer khan ne buy to get two free ka code te po ha karon tar lang ha code manga cha te po kha in lo no la I mahse khata khanin I hey retinol le super glow moisturizer tiang chi te ta ni khatyang chi ho vel man kop chi lo ang te kha in le kop no la example a vit si le o chu HBH tiang te mo kha in lo mang kop ve mai an ti kha ka hlawa a chan chu ke pon ka ti swal to a I skin care ka ti chan ter ve deuh hian glow up ka tum lutuk na lama khan I kamai ka ti chiani chu I shachiang vak lo khan are le to amaro chu khang ho I kamai che to ho ein repair chau dan te experience train karan share don cheni engpo ni se ka channel invoi khat clear na jang khoi takin like le subscribe kamelo me sak ve ula hazara ei subscriber te po ka nei chave to lu tu ka ki ma to ka video ka nei regular thelo chungin tan milo la subscribe sham shama ka lom china ka video viewers te pon pung ha ka lom thei lu tu ka I ron video te ron da regular thelo maila in support na ka mu hyang ka tharin lom thu ka ran sei ingpo ni sela ka channel te khongai tekin like le subscribe milo me sak ve le tin in log pui nge ka base tu na ka video ron siam ka ron tarlan tur hi khongai tekin abul tanga top thlengi milo clear sak le da na tu na video kan lo chanang kan bot sai na sa khop me ha soi swal te hi la oma skin care range pe chu I baka nge expert kan ilawa amaro chu ke ma experience atang tele o me sa skin care ti me sa hi video ke na sa chung vela tanga ka shat tele beauty with Wendy ti mi kha chung thau te na an soi zar akashat in na chang in lo shat lo pal ka lo wangin karon soi chong vele don ni ei tan ka ziak du a ka chiar pa don ka shat na hi chelu tu ka chuwang janin bul train karon tiang karon chiar pa tel don I chu FOXTALE hi abikin Indian skin mil tur siamania kan climate le engkim kan Indian skin mil tur siamani wang hianin inge athok chakria win ka shatu nang lai pe chan skin care tam to amar chu to ve deu te hi tama to si lo thasi hi ka zong ve na sa ni chu achan chu ngei te kha lo rem lo ta skin care ti lo to chan ti ve char ka ti kha na ngai to wang khan I poisa tam deu invest kha ka ui ve ni chu wan chanin tlom si thasi hi ka zong ve na sal tu ka chu ta tak chan FOXTALE ka mu chuak ve ni chu ka mu chuak an ti la ka du ta mi shang in a review an han nei te kan en chin han ka du lu tu ka chang ka mang tran chau ta tu na pe chang he kan thok dun ve hial to offer te po tu na hianin glow sunscreen ti offer ron an offer te ka ti product thar ron launch do na tu na han sample test tur hi min ron thon me ka voina ron thleng tur ti hi na ma sela ron thleng lowa chumi ang glow sunscreen te po chu chwa huna chon review ka ron pe ang minga tang chan na a tha mail to pa ka mang chin chak to khop mai ingpo ni sela ama sabera tan chuanin rapid spot reduction drops hi dark spot le enge hi dark spot kan ti chuan vun bol na hnu duk ang te ponyang pigmentation kan ti ang chi te mo mai duk na hnu te mai bol na hnu dum ang chi vel te ti re tu ra siamani chuan ama hi enge mana nuam to pa tu ril thabok sia enge ama hi cream base sia poni lava he bong te hi ang berani chu ma hian mana nuam to chu chun le zana man ve theya ke chuan ma se chuna ka mang chin zan lama chon thil dang man tur ka nga wangin chuna hi FOXTALE ka mang rapid spot reduction hi ma sapera ka manga chuanin unhydrating serum hi hyaluronic acid ani ro karon soi fia zelang heng ho hi piece te he nen han ka manga ama sapera rapid spot reduction adota hydrating serum he akam to phe hi man nuam lu to khe keep calm daily hydrating serum antia aming hi pu zo to pa akam top noin anuam lu to ka ngei to me alawang chan atota nai sinamide
vitamin C le sunscreen tiang han ka mang o tiang han in tanin rapid spot reduction hi first man le theya adota hydrating le niacinamide kan mangang chumizo chuanin retinol hi kan tiang o zana chuan retinol bi khi kan soitel du chu engoro step by step in ka soyang chu chu aman ko pui thei hawani chu karon soi phota kha phot meina chanin adota chan vit c serum kan lut ngalang vit c serum hi elo sanda mage hei ni na kan vuna ti cheturte hei hyperpigmentation kan ti chunga chuan hei uneven tone kan ti vun rong kai rwa lo te mai duk te khang ho kha hyperpigmentation kan tiang chunta khang ho ti re tu tura siam khani mo ama hi chuan enge nyang enge vun te tingowa vun chwa tu te veng bok ta chuan hei wrinkles kan ti I tar kum upalam san he tilai mit chuar biang chuar tiang chi ang mo khang te kha vuna tilang mam lu tuk chuan vit si ka ngei phal lo shim shim to nikum march thabor vel chang kang kamanga hei ka burli na tur ni to a ka du lu tuka mana nuam bok sia vit si dang hi kamang du to lo ani soi fia tok thiam lo hian ka sha vit si hian e kala soi kim lo chu man ko pui thei an man ko pui chi mia lo oma chu chu vit si te ne na man thei lo ho chu overnight mask te retinol te ngora hemi te pathum hi vit si na man ko pui thei lo ani chu o heng ho hi hei hi overnight glow mask ania retinol ania chuan hei hi HA exfoliating serum heng ho hi vitamin C nen man kop mia lo tur vit C chu a shan he ta kan ti rapid spot reduction hydrating serum le niacinamide te ne na man tur khani o ka soi fia zo tok thiam lo ang ti ka hlau sia ka tang box sia ngai thak mi lo ngai thanon me ro in chat chian thiam lo chan adot le chuan in hydrating serum hi kan ron soi le hi hyaluronic acid ani a chuan vuna ti shisela vuna ti hnonga chuan in he niacinamide kan man tel niacinamide hian vun hi ti ro ve deu wangin chumi pui tu tur chuan hi ngai ve char char ani hydrating serum hi o chuan engki man kol pui thei azawa hian engki man pol pui thei thunga hydrating serum hi chu retinol te HA kan ti te overnight glow mask kan ti ho zong zong ka niacinamide nen hian an man ko pui thei vek engki man kal pui thei vek chu wang chon hemi te pani in nei tel nge khan ka du sak pui chau ni chu achan chu I thil enge kan thil man te kha anti chak bi ka chu wang chuan hemi te pani an poi mo top ani adot le chuanin niacinamide kha kan soile niacinamide ya enge vun ti eng tu tur te le enge kan pores zau te atilang zima dark spot ta na chato pa niacinamide hi ma se tle min mai ti ro video wangin moisturizer man chata tha o niacinamide serum chuanin adot le chuanin retinol kan lutang retinol hi tar harna ani o anti aging ani a kar khata voi ni ammo voi thum man tur nia kan vun sel siam thatu ani boka atimara mai dugle spot tur te aveng ani maro chu kar khata voi ni voi thum man tur kan hantina in I beginner retinol la mangai mi alo tan chuan kar khata voi khatin in start photanga chuanin akar le peka khanin I Tuesday le Thursday ang vela voi ni vel in mang le anga chuan tikhang kan vunin I enge alo shetonga chu ta chang chuan annex le chang kha chuan kar khata voi thum man po kha swal lo o retinol hi kumsom thum chung lam china philan man nge tur an tia chu hei kumsom thum ka pel don chana kan start ve ni hi chuanin aman pol pui thei chu ne china kan soi tong khan niacinamide te hyaluronic acid hydrating serum kan ti mo rapid spot reduction le I moisturizer a ero chuan hei hi manangai skin repair cream hi mo hemi moisturizer nen khan man kop chi lo retinol chu achan chu hei hi vitamin C nia hei hi chu engnen po man kop pui thei vek baka he skin repair cream hi achalu tuka mana nuam ka tibon topa ama te hi hei acha deu tepa anong thabok sia ka du lut tu ka ke sir ro a thlengin ka mang ka kiu a te thil aro zual la ya ka mang na sal tu ka maya chau ni lo in adot lia chuan HA exfoliating serum kan tia hi black heads le white heads vel I ron nge nyang zut kan nara por za mo khami chunga white heads te black heads om te
ron defy chuak tu rania he poi kar khata voi ni chau mana cha I amo voi thum I achan chu achak lu tu ka wangin I engoro o tiang kan soilo kang mi te pathum hi night cream bi kan ni a hi overnight glow mask ania he BHA exfoliating serum ania hi retinol ania he mi te pathum hi zan lam man vek ania mahse an zawai hian an man pui theilo vek I hemin man chuanin niacinamide serum le hydrating te kha in manganga tangzel khan niacinamide le hydrating kha abulan kal vezel kha chu aman pui thei ve ka hemi te pathum ero a ho man chi mi alo kar khata example a in a pathumai nei ni chuanin retinol hi I zan ni te in manganga I invunin lo sha to chon mo atira man dan tur kha chu ka soi to kha zan ni te in manganga chuanin in Indiran zanin do ta khan man kher ngai lo Monday ya retinol chuan Tuesday ya BHA Wednesday ya overnight glow mask chuan Thursday ya retinol tho chuan chumizo Friday ya BHA chuan Saturday ya overnight glow mask chuan Sunday zan indu ber kind repeat lenga chu ta chuan ain to tin man tur hemi te pathum bi ka hian man tur chu chu ka soi to ang khan niacinamide le hydrating ani a zan lamani wangin hi la sa moisturizer a man tur hemi ni lo hian o kim lo kan soi le lok mani Christmas bor khanin I katang ulu tuka kamai ka tichia ke pon a chelu tuka chuan chuwang chuan in cheite kha ka peilo to pa arngeng hormonal imbalance wang khan arngeng lian tok tok kha ka khabia te ka chala tak te lang sar de do kan ka neya I ashom kha ka tilu tuka skin care pohan na kha thok vak theilo ni chu vun pon lang ringot khani big lawa ka ko chung kha achak lo wang khan mahse ti khang kan chul chak na te ke ya ti khang ka chang royal ta skin care te ne hen heng ho atam zo khi chu ange tu na ka skin care ron ti la na po azong zong hik tun na ya ka le ka dun an nia ni kum top lam phe ka chuan in vit si chau te kamanga I kamang tha over ngam lawa I January tang khan ka mai ron dik chau chana vit si vel khan nan han thok le wang khan chuan ka phur le a skin care te po tan kan ti chau ve le ta ka ngi le zual to per hi lo chol zeu te kha lo thalo lu tu ka I chuwang chuan ti to lak lo chuan ti ve char char hi cha chu ka ron zip tel zwai du ni chu do theina ne na skin care ti lo chuanin vun ti chat na ni wangin do thei tekin in lo mang sham shan don nya chuan double cleanse apoimo o mai pi fai tha ti apoimo lu tu ka I cleanser te in nei velem lo ni point makeup hi cleanser khera man enge an ron siam kher hi ti angai khelo Johnson baby oil te hian I ten han elo nok no gila ten han noi la fai du lu tu ka chumizo face washing ti han kan thwal le mea I ashan pa in enge nyang cleanser cleansing oil te cleansing balm te khatyang vel kan nei khelo ni po han Johnson baby oil te chu po chu kan la nei ta lo chu ni chuanin face washer voi ni tal han phi te tuilum pe pe pa phi te kha poi mo ni o chu ka ron soi tel lok du an adot lia chuanin overnight glow mask si kan lo soi lenga overnight glow mask si vun ti eng tu nia chuan maya eng mai ti glow tu nia moisturize mo he ti moist tu kan mai ti nong ti hnum tu ania chuan I kan pores te ti zima blackheads le whiteheads a thua fai tha over a chuan enge mai hi ti hnong lu tu khi a thave shim ni chu man pol pui thei chun china ka soeng khan hyaluronic le niacinamide le skin repair cream thau khani o he hi heng ang chi chak deu ho active ingredients kan ti ho heng ho hi kan man chuan atu ka sunscreen uluk to ka man nge tur moisturizer nen o chuanin adot le chuan super glow moisturizer hi chu vitamin C te ne na chulama man chi nya mana no am to ka rim tui box ya he moisturizer he mo super glow moisturizer hin ta ming hi pu zo to pa mana no am bon top he nen hian thlan tur zo ka shelo hello po hi moisturizer dangan la ne mahse chu ro chu ka chal ve lawa ka man kho bak ka cha lem lawa ka don hi tamzo kan ni wang tu na pon ka nga in ka nei chikim ve me chawani chuan elo engpo ni se I vit C chu rapid chhun lama man dan tur chak tha chu vitamin C kan man don chuan rapid spot reduction kan manga chumizo niacinamide chuan kan na ra van za em adota chuan hydrating chumizo engor o lok tananya adot lia vitamin C adot lia moisturizer ala sa hian an sunblock hei chhuna tan combination thania zana tan combination tha chu I zana chuan hei poi in la mang thei tho ma se ki chung ka mang to lawa
elo snail essence te amma sabera ka hmang to a adota I niacinamide serum le hydrating serum te ka hmanga chuan retinol emo HA emo super glow moisturizer kha ka hmang thin te khan ka kar khat I kha an lua full vek ani chu khang achak ho khan mo tin an face wash a po set an lo nge kha an cleanser apol pahnih le I asen no an neia I manan nuam hlom lu tukan cleanser po kha lomana pakhat cha ka ne karon tilang to lo menga ka skin care vel video khang ka karon manzia chin thaw wangin chuanin engpo ni se salicylic acid kan ti ang chi ho face wash ate polo om ta heng ho te hi ni tin te man me alo tur ani o salicylic acid hi achaka I ka ngei lu tu ka ke khan ka ngei lu tu ka wa han ni tin kha kalo manga tlai tin kalo mang china ba se alo chi vak lawa chaklu tu ka wangin ni khat dana ka mang china tin skin care reng chu I hai hot lo te hi ngai ni chu ain don dan ka khai hot lu tu ka wangin keima pon nota te ka ziak chin penten ka ziak ka chuan an ma ni hnunga te hian day night tiang chi khan ka ziak top china man dan tur di ka man hi poimo lu tu ka eng anga skin care brand tha man to sing chuang man po mang do nila a step dik ta ka kan apply lo ani chuanin a tho turang an thok chuang lo chu ai chuanin kan mai ti that kan tum lu tuk na lama kan ti chewak the irritation te om theya redness kan ti ang chimo kan mai te kan ti bol chiam the chu wang chuanin I man vak lo man tam lo hi a him shima I nge drop chi te po I noi reve de te hi tha I nge noi tlur te hi tha ka ti lem lawa hi te ro te ang chi hian tang ka job chua ka tang ka mang mei zela I chuwang chuan lo man tlur te kha chalo ni tin a big takin beginner tan po I mi ten skin care ten ain do tin panga paruk te an lo mangta ti ve chak ringot lo tur enge beginner tan phei chuanin I kadu thu sa ma chuan I hydrating serum le niacinamide le moisturizer top te zana mangila chuna po hemi te pani le vitsi mangila chuanin sunblock hi mang tha emila I chu beginner tan chong ka suggest bera kan vunina alo don son I enge nyang don son harati tur khopa ka tia noi klor mo glow du lu tuk na te ngau du lu tuk mo mai ti thatum lu tuk na lama khan kan ti chena sa ti khan atopa kanin seng le chawa chu ai chuanin elo kan mai kan kun vun condition te hi she chiang masa ila google nvp te hi ngai tin google po enge sap chong te kan lo thiam kim vek lo theya Mizo chong te pon skin care ti hi an tam to a mesa skin care te po oma tin chunga chuan mani in da pe ve in zon chop pe ve hi ngai mi te zor chungot le khatiang rongot lo deu khan mani te ponin hai ko vela enge google enge nyang example a niacinamide thian enge thokan shadu chuan I niacinamide benefits ti top 10 search la google khan a benefits a thatna kharon lang me do ni chu chuan khatiang khan inge hey entirant man pol chi le chi lo te po example is it safe to use vitamin C with retinol tiang chi te khan google ve to pila yes no tin te aron lang vek khang te kha chu kan she thiam ve vekin ka sha chu wan son google pe ve te hi nga ya lo ti mani lo ti ve cham ka him lo ni te karan sai tel du en po ni sela ka video te abul changa top thangi mila en saka vain kaloma lo lok wi nge po ka be se ya video ron na da te ka har sat ma tuna phe chong kan chung kwa dam lo nai min tlak bo ka kan fanu phe chu alana ver lu tu ka wangin duang hian thil shoot te hi rem thin lo wa min lo ti bhai ver china vlog ang te ni lem lo wang hian an lo tong ve chen te hi rem lo na china chu wang chanin du ang regular pon I karon enge video ka da thei lo chu ti chung chan subscriber te pon lo punga viewers te pon lo pung ma kalom bon to pa I 2k subscriber kan nei huna khan giveaway ke ti vedo na skin care mo makeup kha chu achak te nan than thei tur enge awani te an than thei tur ang khan enge karon siam do ni lo man te po chuan video te po kha mi lo share sak ve ula kan va in don cheu kan tum don ya po ni sela I zawain mangcha mutui chei tui le vek ule bye